Mvusa ngesabathakatha nibona kuzovuka umphakathi ngingangeni laphakathi seniyahlanya nisiboni nisikhathi kwadwala igazi nje phansi yakabani le trance eshayisa igate lamuka manje sengivusa nomfazi. Hey man, awuvule lemnyango kasiqube nje bafo ngesiphume la kwakho mebuza umfazi wakhe angethuki into ey'ngano ngilethela uplastiki omnyama ngcono simboze bamnembile ubro wami istori ngizobuye ngisote. Yazi nanhlonipho ningene niphethe ibhamu kanje umuzwa wami uhlisa isithunzi ngaba kwi-ghost nasesipani umphakathi uthembele kumina kodwa still umina ozotashisa nina nibe nibhida ungitshele sayithini manje umfazi wakho thini wasiqolozela kuhlwile vala isicaphu ukhile ulale ngathi akukho kwenzekile ungizwile baba obheka ukhulumani kumngama kuzona le beniphaphisa daily ngoba neyibhamu otherwise ngizokhala ngaphandle ningasasithaza nestori seni msusa nomngani wena engaze sifele kusofa wami kutheni asiyeke uphikisana man lethi ithawula engabe siyasizana wena uyeke ukucasuka cause mesiphuma kuyashuba nakusekho ukudabula wena ngithembisa unkosikazi wakhe angeke aphahluke baba yini siyashada wafungisa umnqamla njela indaba ishisa wadrayisa yini ekuphumisa abathani lekhwameni iphethe ngabe inani kanti ngizokhathela amadileni la kwami yazi kwayisa lokhu kungiqhaphaza kwasha ama-siren nasesasha manje nalibe ngiqalaza nihlahla amehlo nje zishapu kanti istori sithi thina sibone ngcono sikhiphe intshisa sikhombe noma kuyindiya sithole noma esokudayisa usihambe drive imoto mina ngikade odala urongo ovimba sithathe konke okhona disani thema ngibona liza iphoyisa elilodwa futhi lipite engathi kuthole enkulu inkinga ngangisixoxa ngigada ngibiya kanti ahamba amathasi bashayisa ushike ntombi yafika sesijika ushoneka nasengisi ngiyanokha ngicela usizo uzibe ngatholazi ngisho islam manje ngidecide ukungibeke engcupheni emsebenzini ngizothini ngoba ningene nishayisa kanti banibonile mhlampe sebafonile beyitshela ukuthi ngihlaseliwe lunguza ngaphandle ucheck emawindini bavelile yazi izolo sibopha bebentshontsha imoto namhlanje ngifihla amasela lokhu kuyisala kuvodwa ngingakobali ukuthi ntshontsheni yazani ngibhekeleli plus ngisanda kususpend ngilahla isibhamu ngekho etohweni mangafika zakwethu la izojumpa plaza ngisathembekile emsebenzini kuthiwa ngicorrupt shit ngingakoliginyi ibuka kufaka iveni manje ngiphumele ngaphandle nibathazele before kuboshwe mina get out no phuma nje ubagoqa bangaze bangene endlini nice too late sebengaphakathi bakhahleli start drive bigcwele gazi lalompetho leli phansi boza kwethu imani ngithaza ibhampani lamasela ndina afike la kumina efuna ngiwasiza umngani wabe sedutshiliwe ilolele la kusofofile bengazi nokuthi bantshontshile mina futhi angazi nokuthi indaba mebeganga ibajampele beze kumina wena wahlahla amehlo thazela usayitshela hayibo ngithaza ngale phoyisa elicorrupt muzi ufika ngathi kona usiphathi mawuganga ngigangaphi ngingazomhlanyela nina bafani bami all along masenza icrime ubuthatha ukhathi last month santshontsha itrans ibhaya sathola fast wena obudukisa imkhonda madokodo walahla namhlanje uyasilahla ngoba isijampa uthasifahla namanye amaphoyisa yazi ubuhlezi unemali kusobala manginecala kule ndawo ubungatholakali isibhambe sesandleni sani lesidumbu sesofeni ngobani makuthi sizekaba usazi phoba ungasitubuli ingane bengeke hlasele emzini wehata siphuma kokanga kube khona nomfazi kodwa kungazwakali umuntu ekhala kwangane encane yabona ukuthi sinokusebenzisana siyovalelwa nawe ngeke ngithule ngibuka uloku sikhatha njalo ukusiza umuntu omnyama mina ngimsula nginaqala nginakufahla musana ukungininda ngobendi inyama ngayidlanga maybe inyama uyidlanga kodwa ithebe ubuyiphatha okungangokuba namhlanje buwazi soyifaka bengazini wangikhatha nomthetho mjidi ungiqedela isipani hayi lisishonele nduvelelwe sangene seline one son